Andika na katonyezi Radio West. Muhanga yawe. Ompurikirize wasiba kurungi edakiika zabishate zaraba muri shaha mushanju ezihangwe amakuru muri nyankorero kigaha Radio West ogakwisiya hondi Betha Katikunda. Uganda yagambwaho inkihanga rya 17 omunsi yona kandi ihanga rya kana omukizinga cya Afrika ahamahanga agarukirayo kugira abantu bingi abarukweyita nko kushaba kuhagera ecyakorwa ahakongera ahasenteze ekitongore ece byamagara kibase kuhweraho omukora hanshonga ez'abantu abinoburemezi omumitwe hamwe no kongera kushomesa abantu okwerinda ebikorwa nkebyo. Okwatwaho kuherirwe yo mu kiganiro ecyo kutangira abantu okweyita ekibira ha parliament omuri Kampala aha barukwatwaho bagambira hanshonga ezirumu okwetina hamwe na government obutatamo amani omukora haburemezi obw'emitwe hamwe n'ebindi bizubu. Abahangwa by'amagara abarimu Dr. Innocent Ayesiga nibagirango abantu okweyita ehindikira enshonga y'amani omwihanga niko kushaba kuhagera ekyakorwa okureba ngo enshonga egi yahweraho kimwe mu Uganda. Polisi muri Mbarara eriyo necondoza ekirugirireho murro ogukwasire eduka y'ebya electronics aha Chombeko ekya Bishop Willis aha ruguto rwa Garage Street omuri Kakoba Division niko kusiga mukama w'eduka ejo amagarage gagendine. Omugambirizi wa polisi ahabwe cyange cya Rwizi Samson Kasasira nagirango murro gunugambwa kuba gubarikereho shahankina ne dakika 45 ezekiro ekyabushesheri izoba. Abapolisi abarukurazo murro barakichere kuhika aha mwanya niko kuguraza gutakajanjire okukwata amaduka gandi agari aha Chombeko echo. Samson Kasasira nagirango mukama w'eduka owamanywanka Fred Tumusime abira ryo muduka omubwire obwo murro gubarikereho kandi atungira amasya niko kwirukangisibwa ahirwarira hango eryambarra ariyo mu mbera mbi. Tumusime yaija kufa omukasheshekeri izoba ahabwa amasya agatungire. Kasasira nagirango ekirugirireho omurrogu no kwisiyo bwa hati tikikamanyirwe bito kucondoza omunshonga egi kuriyo nikugenda omumisho. Omumakuru agandi aga polisi omuri Kampala ezoire amasimu 103 aga smartphone agarukutekatekwaho okuba gari agenyibano ahesimu enyingi aharyezi ziryeza iPhone. Esimu ezi zizorirwe omuhigo ogukozirwe ebitongore ebyo kwerinda. Omuhwezi omugambirizi wa polisi ya Kampala n'emyanya giherire Luke Owesigire nagirango abantu bashatu abarukutekatekwaho bakwasirwe kandi aba nibamwe ha kikosi cy'abashuma abarukwiba amasimu g'abantu bakagaguza omu mahanga agahererine na Uganda agarimwe rya Democratic Republic of Congo, Rwanda hamwe no mu mahanga gandi. Nagirango amasimu 20 aha masimu 103 agakwasirwe gahereze kutunga bakamabago obwo kucondoza kuri kugumizamo omumisho okukwata enkozi ebihagaro abanyangariza abantu. Polisi neshaba omuntu wena owakubasa kuba yayiberweho esimu okwishikirira polisi kandi agende n'obuhame abase kugarukana esimu ye. Abakwasirwe nibija kutwarwa omukoti bajunanwe okucondoza kukorahwe. Omumakuru agandi bakuru b'entebe z'ebyaro omuri Bushenyi Ishaka Municipality nibashaba gavumenti ezebyanga okongera aha mushahara gwabo ogubarikushashurwa buri kwezi barikugira ngu nibakora omwuga muhango omukutungura ebyanga ebibarikurugamu konka tibarikufibwaho nk'abebembezi abandi. Abebembezi aba bahireyo okushaba kwabo izobe rya nywebazyo obubabire nibahebwa akasimo kabo akashiringi emitwaro 12 aha bwa buri cyaro. Arikugambira ha mukoro ogubira hari Bushenyi Ishaka Municipal Council Hall izobe rya nywebazyo chairperson w'ecyaro ekya Nyarwanya omuri Central Division Mauda Muhwezi agiserengu tikiri cyo buringaniza government
okwongeza emishara y'abebembezi ab'ebyobutegetsi abandi rerekaremwa kuhereza bakuru b'entebe z'ebyaro abarukukora omwuga muhango aha rurengo rw'ekyaro. Ebyo bikiri aho town clerk owa Bushenyi Ishaka Municipality Robert Nuwamanya ashabira abebembezi b'ebyaro okurebuza munonga okutomonkora programu ya government eya PDM egenderire okuhwera abantu okuruga mu bworo. Nukure mwaka sente kanyaka wani nini kwa hii katanga kwa aza bakode za kutaya y'ukwezi kwa mushatu kwa barebe atwa ile miliyoni kada bashinzwe kubanura bahereza bona bagarije sente aho kezi sente tuzakumara so n'umwuga uri kureba umuntu mu cyaro cya hatiwe n'abantu bangahe babenefiti ahindiwe. Abebembezi abamugomborera ya Kizoba omuri Gara East omu district ya Bushenyi nibashaba kuhabaho okukwatanisiza hamwe n'abebembezi abo mu magomborera agaherine na Kizoba omu kurwanisa ebikorwa by'obuhenda biragiro omu kyanga eki. Okushaba oku kuhirweyo Victor Bachikunde ori chairperson w'egomborera eya Kizoba ahakuziika Nathan Nkwine oziikyirwe omu makaje omuri Kasheshe Kitagata omugomborera ya Kizoba izobe rya nyimwebazyo. Bachikunde agiserengu abebembezi nibetenga okukwatanisiza hamwe okureba ngu barinda ebintu by'abantu amagara gabo otireho n'okurwanisa enkozi z'ebihagaro omu kyanga ekyo. turiyo tukidiringana na enkozi z'ebi n'omugisha gwa meya wa Bugongi afuna omugisha gwa meya wa Rwentwa town council kibarambika ati niyo naguma command center turiyo tuza collaboratinga tugire bond kugira ngo umushumura atoroka wanyu Bugongi mwabarya tumuhinyere umurikizo yayirwa yarabamu Rwentuhe mu kubakuru so icyo tuyonza kushwa nabwe cyo kwakwa harwa bambe gazi babashuma barya mwetereze manyo ngo buyire bwanyu bwo kuzo mu theater bwageraje kwashika bo kwambe nyine challenge ya Rwentuwa benatoroka Bugongi arabomu Rwentuwa shikayeshireka kunkate Rwenta twakineki mezana bwa kibara abwice no buyire bwo kujunwa mujunwe tuzo mu government ensya. Mu butumwa bwe obwo kuhumuriza Reverend Samuel Ahimbisibwe omwahure w'oburisa obwa St Stephen's Church of Uganda Kabuba ashabire kuhabaho okukundana hamwe no kugira obumwe abantu baba nibenda kuturana je omu businge. Kuru watu wali wayumbe kireni wazire abakamwana wazire abana wa zira matungo utariya ngo chinge duka sande sabato ongera mushango kure mu ko bikizo basiramu uri umwe katuje genda bakategura service zakashije ndora nyimo kama akwigure ko bigore tukahangara izo muco akanya musinde zabura robo oyesisi hanga bereba abishutangara sinde sikabura boni shiro urwo avuga musomora bizoganye izo ya sande izo mucyaro ko bari tamba ko ko makanisa ganye amamuze twakikazamu ko kayashasha nafite ngo mushabe muri cyo tugenda yebyo tukundane tukunda muri bizogi ishana ika rodera kure ntamura. Omu makuru ag'ebyemizano Morocco ebiri ihanga rya kana okuzaha rurengo orundi omu mpaka z'ekikopo ky'ensi yoona ahabwa omwaka ogu bwanyuma y'okurwana amashija ahakusumura penalties ekasinga Netherlands na goori 3 ahari 2 omu muzaano gwazanirwa omuri Mexico omu kasheshe k'erizooba. Tiimu zombi zabanza kugwa amakazi na goori emwe ahandiijo omu dakiika eza 9 nikwo kwongyeramu edakiika ezindi 30 biitu bakaguma bagwire makazi nikwo kuhendera bagira ahakusumura penalties. Obwa hati Morocco neija kurasaho abatayayise empakezi aba Canada aha rwa mukaaga orwa wiikeegi omu raundi 16. Omuzaano ogu nigwija kubaguraho shaaha 2 ez'ekiro nk'oku omunyamakuru wiitu ow'ebyemizano Patrick Kabaterine no Grace arikushobora. Raundi 16 timu ya Morocco negita timu ya Paraguay hamwe na bine riko ryo kusimye kikopo cya World Cup mirundi 5 aba Brazil aba Paraguay basohuze timu ya Germany sinje kikopo cya World Cup mirundi 4 a penalty ya goro ina ahari 3
bwanyuma ya normal time okendera gol emwe kandi Brazil egire nyuma bajye na gol emwe zero no kutera Japan gol ibiraryemwe ekabasa kwa nene genda round ya timu 16 bwayimemezano nshanzu na mukaga hatezanwe World Cup page erebire gol zaba nyingi munonga atategwe gol 2-3 webale mnonga omunyamakuru witwe byemizano Patrick Kabaterine Nugrace ahabwo kutwisiyaho amakurago ocurikize Radio West Radio Best aganagamwe ahaguta kwihira heri hanga abantu mukaga batirwa amasasi baferaho ahari Mother and Child Center omucyange cyabo kizibwa bumosho obwo Rembo orwa Sted hihi na Hamburger omuri Germany. Polisi ya Germany nejerangu abafire n'abakazi bana hamwe n'abashija babiri bona ababire bari abakozi abahamwanyogo abandu bantu mushanju batunjire obukutabwa mani omukutahiroko. Polisi nejerangu kuchondoza kuriyo kugenda omisho okubasa kumanya abarya nyuma y'ekikorwa eki ekiferire mu abantu mukaga. Ohurukiriza amakuru aho ntugagarukira kambendeze cyamushana nunji.